850 tugera 1,100. Ubu ngubu turi mu bihumbi birenga za UN, mu butumwa bwa UN. Akazi rero twaje gukora nako kurinda umutekano w'abaturage n'ubuyobozi bwa perezida n'abayobozi bake n'urugo rwe hitwa Damara mwageze na airport. So ariko mu mwaka wa 2020 Bozize wari perezida wa kera yashatse kongera gufata ubuyobozi. Perezida wahangaha ahita asaba perezida wacu kugira ngo amufashe guhagarika icyo gitero cya Bozize. So twarabikoze, tuzana force iyo twita bilateral force, tumaze gusinya amasezerano n'igihugu cya Kara. Bimwe mu byo twemeye gukora no kubafasha mu gihe bahuye n'ibibazo. So perezida wacu yatanze ubwo bufasha, twohereza force y'abantu barenga 1,000 duhagarika abo bantu nyine bashaka kuba bagizi ba nabi ba Bozize. So nyuma yaho force zacu zakomeje kurinda umutekano w'igihugu wa leta, ariko hejuru y'ibyo twiyemeje no gutraining ibyo bita security sector reform. Ejo mwabonye ko hari force ya mbere twatraininze y'abantu 512. Tuzakomeza gutraininga kugeza igihe ubwo bushobozi buzagerwaho. Ni byiza cyane kubona ko perezida yishimiye ibikorwa bya RDF, akaba asaba ahubwo ko tubyongera. Training ni ikintu RDF iha agaciro gakomeye cyane. Ingabo zacu nicyo kintu cya mbere dukora. Kuva igihe twatangiye mu mwaka wa 1994 tugifata leta, ingabo zacu zakomeje training, ibyo twita professional training. So tuzi akamaro kabyo. So aho deployinze hose tuba twumva ko twabafasha kugira ngo bubake ubushobozi nabo bagere ku byo twagezeho. Ikibazo nubwo cyakemutse, ingabo zacu zahawe indi task, indi role kandi ikomeye yo kubaka ubushobozi. Rero iyo wubaka ubushobozi ntabwo bihuta, biranakwiye ko twakomeza tukabafasha kugira ngo ejo nidufata icyemezo cyo kuba twataha bazabe bafite ubushobozi bwo kuba bahangana n'ibibazo bijyanye n'umwanzi ushobora kubatera. Muri Mozambique niho naho hari ibibazo bikomeye cyane. Twasabwe na leta ya Mozambique kudiringa n'ikibazo cy'inyeshyamba za Ansar al-Sunna wa Jamaa muri Cabo Delgado, mu ntara ya Cabo Delgado. Uzi ko twashoboye gutsinda izo nyeshyamba mu kwezi kumwe tumaze kugerayo. Ubu hari amahoro n'ituze. Mu minsi iri imbere tuzanajyayo turebe uko bimeze. So hari amahoro muri Mozambique. Mu mikorere yacu iyo turangije kurwana n'umwanzi tukamutsinda nyine mu ntambara, icyo dutekereza ni uko impamvu uwo mwanzi aba yaraje nuko haba hari ibibazo afite. Ubwo abaturage akenshi biba bijyanye n'ubukene n'imibereho mibi. Ni nacyo gituma abantu ubundi bafata intwaro kurwanya leta. So kubera iyo mpamvu muri filosofi yacu tekereza ko iyo dufashije abaturage mu mibereho isanzwe, tuba tugeze ku mutekano urambye. Ari nayo mpamvu ahantu hose tugiye tugerageza gufasha abaturage mu buryo butandukanye, kubaka amashuri, kubaka za health centers, kubaka imihanda rimwe na rimwe, gukora umuganda mu baturage. Hari n'utundi twinshi, kubaha amazi aho dushoboye. Engineers bacu batanga amazi mu giturage.
ibyo byose biri muri tasks zacu nk'abasirikare, buriya no muri constitutional roles zacu ibyo dukwiye gukora harimo no gufasha abaturage. So aho tudeployinze hose turabikora kandi birafasha cyane, birafasha kugira ngo abaturage bamenyane n'abasirikare, ibyo twita civil military relations, batwiyumvemo. Ariko na leta ubwayo iyo tubafashije, kuko ahantu henshi tudeployinze ubona ko hari ubukene bwinshi, so iyo ngabo zacu zohereje engineers kujya kubafasha mu buryo butandukanye, birafasha cyane, birafasha.